Nina bezinyalele ngezengeza ngilibingelele ngiphinde nginamukele kulona ke uhlelo lwethu la yithi kuyi-channel la esuke sihambela khona abaholi noma abalaphi bendabuko sibheka nje amakhambi esintu sibheka ukusebenza kwamakhambi esintu sibheka nje indlela ezingakusiza wena njengombukeli ukuthi usizakala uma ufuna usizo sinobaphakathi la ugobela omunye wabalaphi bendabuko sibamkantshubovu emkhakheni onamathwasa uphinda asebenze ngamakhambi esintu ephinde acebisa abantu nazi indlela zokusebenza ngamakhambi esintu baphakathi sikubingelele. Siyabingelela kakhulu umsakazi sibingelele nabo ababukela emakhaya. Na udaba esifuna ukubuka namhlanje sifuna sibuka udaba lwenhlanga sike sabheka uhlanga lokuthakatha namhlanje sifuna sibheke futhi uhlanga noma ke inhlanga yomendo ikhona into ekuthiwa inhlanga yomendo noma ke izingcapho somendo. Impela msakazi zikhona ingcapho somendo. Lapha emendweni kuyenzeka vele intombazana igcine yenziwa ukuthi iphumelele emendweni wayo igane. Okusiko ke kwakuthi intombazana iyayithathwe ke yenziwe lelo siko lelo esibayeni lapha ivuswe lo ekseni kusampondo zankomo ivusiswe lenkomazi lapha nensikazi bese kuthi la esikhundleni sashisa hayi ke sebavele bayayenza lesiko la khona ukuthi iphumelele igane bese ke la ekhaya so uyaphumelela ke nala ekhaya sekuyenza ukuthi ke zingene inkomo phela lotsholo. Namuhla kunzima ke ngoba ibayini ngayisekho imizeni engayisafuyanga vele sekugcile kakhulu ukuthi kusetshenziswa kakhulu inhlanga yomendo esikhundleni salokho. Kuqala bekunendlela yesintu nje yokuthi uma ingane zalaka zingamantombazane uba befuna igane ekwazi ukuzenzela usiko lokuthi kuyiwe sibayeni kuyiwe la bekele khona ithole lelo nenkomazi lena noma inkomo le kwenziwe lo siko emva kokuyazi ukuthi la inkomo umkhwenyana meke wajola naleyo ngane leyo noma basothandweni into ayifisayo nayicabanga ukulobola ayithathi ingagcini engathathiwe ngoba namuhla nje ubona sekunje sekuthi akusalandelwa lutho emasikweni ngoba abantu sebenzisa noma kanjani bebalandela ngoba ingakho nje intombazana beyivela igane lotsholo kwale noma sekuthiwa sebehlukene nalo bani noma sowushonile lo bani kodwa omunye futhi kwakuvela omunye naye phinde enze njalo nalo bona naye amshadi manje tshela mina ngale nhlanga ke lengcabo lezi noma lengcabo noma lenhlanga lezomendo kahle hle zisebenza zingasetshenziswa wonke umuntu ofuna ukugana noma zisetshenziswa abantu sokuthi ngathi umnyamana le ntombazane kanti umnyama bese try no asale simzame simane simhlihlele izinhlanga. Noma ngeke ngithi zingasetshenziswa umuntu obona ukuthi umnyama nabani angayisebenzisa lento maye enesidingo sayo. Engingakusho nje ukuthi kuthatha isikhashanyana akuveli nje kuthiwe uvela chamuke nje umuntu bese sewuvela uhlalwa ngerazor une processanyana endlulwa kuyo yokuthi agezeke enzeni uze kugcine sekufikwa lapho akuveli nje kuthiwa hayi namhlanje uyacaba sekulungile kune processanyana ekuchutshekwa ngayo kuze kugcine sekufika lapho ekuthena acabeke alungiswe nakhona kusuke kungesiki ukuthi lo muntu uyazizela nje esikhathini esiningi uyalethwa ngabazali bakhulume nathi abazali bakhulume ecala ukuthi nayo inkinga engingakusho nje ngingakufihli kukancane ukuthi umuntu azizele esikhathini esiningi kuba ukuthi nangabe labazali bafika la esigodlweni angibekise ngaso lesabaphakathi bavile baxoxe nje siqoqe le ndaba siyilungiselele ukuthi cha bafuna ukuthi kuyolungiswa ekhaya kuyolungiswa umsamo noma kuyobethelwa ekhaya bese siyayixoxa ke nale ndaba basho ukuthi hayi nale ekhaya kunamadodakazi awaphumeleli kahle asiboni kahle napho ingane itholelwa la ekhaya kunamadodana laphana asiboni kahle lokhu bayaphambanisa nje ababonakala ukuthi benza njani ngoba phela nabafana bakwethu akusukuthi umfana kufuneka anayekelelwe naye kanjalo uyalungiselwa ukuthi aganwe abe indoda la ekhaya kuze lekhaya livuke ngoba maye ngaganwa lo mfana kusho ukuthi umuza wandi ikhaya lisaqhubeka. Cha nami ngathi sengizoyifuna sixoxe ngasese leyokuthola inhlanga nami ngithi nje ngibengabenge lapha ngizothola umuntu nami sengifuna ukugana okay mangifuna ubheka ukuthi
akwenzekini mhlawumbe ububi bokuthi umuntu usefakile izinhlanga mhlawumbe akasayiphathi kahle-ke bayeza abantu manje akayiphathi kahle isimo esinjani lesangasembhekane naso kutheni sesifakile iy'nhlanga zokuthi agane akasafuna ukuhlala emendweni manje kwenyuka-ke manje le ndoda silobola phela amadoda lapho uyabaleka lo muntu banjwa lena lena isimo esinjani leso sithiwani asikaze sinivelele. Cha msakazi uma ngabe sikhuluma nje iqiniso ngeke kwenzeke asisho ukuthi angeke kwenzeke njengoba ngisho ukuthi kuyi-process anyana akuveli nje naye lo muntu osuke azosizwa kulo akusizwa nje umuntu oyitshitshi kuthiwa le tshitshi sesivele sizosiza likaze laqoma kusizwa lo muntu ngoba usuka sanaye vele uma simsiza nje simsizele emqondweni ophusile ukuthi sibhekephi nohambo lwethu akuveli nje itshitshi lingakaqomi nokuqoma kuthiwa hayi seliyaphuthuna lenziwa lokwanaloka cha no kuzokele baphakathi abantu abakubambe bafuna ukulungisa abantu imizi abantu bafuna ukugana abantu abakuthinta ishiya inombolo baphakathi bakuthola kanjani? Inombolo abangangithola kuzo 082 669 3420 kodwa ikakhulukazi kuhle bona nje kakhulukazi ukuthi uma ngabafuna straight lendaba kungathi angafika yena afike khona ngoba ngilaye number 3386 ePhosa Village ePitredief angeke kazalahleke. Uzwile-ke mbukeli mawukuthi unesihlobo sakho nje manje usazi ukuthi ayi ngathi udadewethu akuhambi kahle labo baba bayafika phinde bamshiye sozona ingane ngathunga 3 lokhu nje akucaci kahle nabo noma ubhuti yabo ukuthi ngathi isimo lesabo mama sifuna ukuhlala kodwa useyimisela ukugana ngoba sidila nabantu abayimisele ukuthi manje ngifuna ukuya emendweni ngifuna ukugana ngifuna ukuganwa yilawo bantu labo abadila nabo uma ukuthi wena usafuna uqomise cha lapho kungezi vele ungayihluphi ube ucingo phansi kodwa mawusho uyalifuna usizo ufuna ukusizakala noma ufuna umuntu wakini asizakala ungakhohlwa-ke nje ukuthi uvele umfonele noma nihlele nize kuphi esigodlweni noma entombeni nizosizakala-ke ungakhohlwa ukusubscribe ngiyabonga kakhulu.